Allah'ım ya Perverdigara bardık dürüstü salavatlar, salamlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Allah'ım Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati kolda olsun. Bardığına nasip kılgın. Allahümme Rabbe tekabbel minna inneke ent. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayetіңіздер mübarek olsun hurmatlı cemaat. Kara kulca kara kuzdun içinde Kalmatay degen ayılım bar tatına Koytaş ortok arpa tektir kurçagan Kızgaldak üsüp suktandırады жазында Kolottogu kuttu ayıl konuşum Senden baştalat menin ar bir jеңишim Kire berişi apızmala kızmazar Ayılımdı aralabı ötkün şorosu su var Ceti atadan taragan ul kızı urpaktarı Kalmataylıkmın dep sıymıktanıp aytışar Bayırtı menen ak çalkanın belderi Nakıl taştın torgoydun gen törlörü Mal jayılıp kut tögülgön tolorum Atalardın saktap kalgan jerleri Ынтымақтың тусын бик көтөргөн Жетти атанын урпактары өскөн жер Бурларында гүл ачылган конушум Толорунда жаңырат kodobuşum Байырты менен ак чалканын колоту Малга жайылуу накыл таштын төрлөрү Торгой тоодон таңды тосуп кубанып Калматайдын өсө берсин үрлөрү Апыз маладан салам айтып кирбиз Айылыбыздын таза басын билебиз Жети топтунун ынтымагы эч бузулбай Ош Бишкек Москвада дагы бирге биз Өсө бергин гүлдөй бергин айылым Менин ыйык менин алтын байлыгым Ат минип мал кайтарып чөп оргон Ата энем алпештеп мени чоңойткон Алтын уян сенде калды байылым Чаңытып боз топуракта ойногон Окуучулук кезим сенде калды айылым Классташтар бирге окуп чоңойгон О бир кезде биз таныган апталар О күнүгө сапар алып чок болгон Жашым өтүп сакал коюп мен азыр Ошолорго мен өзүмдү окшотом Ойлогондо кезде бүткүн айылдаштарды Куран оку деп суранабыз молдодон
Toprağı ayıldın. Hurmatly cemaat, Allah Taala bugünkü ıyık ayt günüňizdi marek kılsın, kutlu kılsın. Bardığımızga Kuday Talam giyinki jıldın Ramazanına, orozasına esan aman, gülü küştü, oru sırkodan sırt jetişti nasip kılsın. Allah Taala şu biri-birimizni sıylaşkan, biri-birimizni daim urmatlaşkan el kılsın. Şu jaşlarımızga da Allah'ım razı olsun. Allah subhanahu wa taala şu berekesini ayavay çatsın bardığımızga. Şu zamanımız bardığımızga kut kılsın. Allah Taala şu ıyık Ramazan'ın şarapatı oğurlularga şifa versin. Qarılarga Allah subhanahu wa taala baktulu qarılık, maytarılması imana takısın. Jaşlarımızga Allah'ım istelelü, insaf, ulunu urmattaş, ıyık sezimlere takılsın. Daim Allah subhanahu wa taala barçılıkta жүрüştü nasip kılsın. Şu orozo kabul bolsun barыңарды. Rahmat barыңарга den soğluk bersin. Talat üzde жүрген baldarga, Almamatga, Жаңыбайга, Moskvada жүрген baldarga omurun bersin. Tapkandары özüne nasip kılsın. Oştoğu baldarga barыңар den soğlukta olla, bala çakanlarıma esen bolula. Assalamu aleykum hurmatly cemaat. Jalpy Almatalik tugandar, barыңızдар bugünkü orada aytыңızдар menen oradabız ne jakşı bolup atat. Almatay'ın ынтымагы ар дайым bola bersin. Şu talatızda жүрген ağalarımыздın, ninileriдің işleri iyilikli olsun. Жамандыктардан Allah Taala saktasın. Her birimizge kандай maksat tegіз bolsa Jalpy Almatay elinin duaları kabul bolup, ekilönün baklığını Allah Taala nasip kılsın. Taş orta Karpat ektir kurçagan, Kızgalda gösüp suktandırады жазында. Kolottogу kuttu ayıl konuşum, Senden baştalat menin har bir jеңишim. Kire berişim kızmazar, Oruganlarga şıpa açılgan konuşsun, Toğlarında жаңыrat godobuşsun. Bayırtı menen ak çalkanın kolottum, Alga jaylun akıl taştın törlörü. Torgoydodon tаңды tosup kubandı,
Çаңытып боз топуракта ойногон. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah'ım şunçalık kaçı görüşünday Kalmatay eline ıntımaqçılık, жақсылық, тоқшылықтар болсын. Ел жұртымызға дайым аманчылық болып, бала чақалар менен ел жұрт туған ұруқ менен тынч аман болып, шундай дастархандарда отыралы. Тынчылық болсын. Дайым елге жерге жақсылық, тынчылықтарды бере берсін Құдай Таала. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barыңыздарды бүгінгі айт майрамыңыздармен құттықтаймын. Мына бүгін чоң мұсылмандар үшін чоң майрам болып жатады. Мына Құда қаласа мына Қызылмазардағы Жаңшық атындағы мешітке бүгін аябай көп киши келді. Ошол bir ай оруз айында қандай ой мақсат болса, қандай дуаңар болса, Алла Таала толық қабылдаған болсын. Ар бириңиздерге ден соолук, ийгилик, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүгүп, экономика өсө берсин. Assalamu alaikum. Туғандарым, бүгін бардыңарға айтыңар марек болсын. Ошол дайым ушу жакшылыктар болсын элибизде, токчулук, молчулук болсын. Эл журтта тынчылык болуп, заманыбыз жакшы бола берсин. Assalamu alaikum туғандар. Биринчиден бардыңыздар, айтыңыздар менен. Ушу мен ойлогонум ушундай эле быйылкы жанагы мешитке келгенде эле баарыбыз ынтымакта болойлу, тынч аман болойлу, баарыбызга аманчылык, тынчылык. Assalamu alaikum, жалпы жамаат туугандар. Айлардын эң булугу болгон Рамазан айында отурабыз. Мына Рамазан айын бүгүн аяктап, Кудай кааласа, туткан оразаларыңар, окуган намаздарыңыздарды Алла Таала өз даргайында кабыл кылсын. Бүгүн ушу айттап, мына Медешик абыздын кызынын айттыгында отурабыз. Ушу карындашыбыздын дагы жаткан жери жайлуу топурак торко болсун. Калган жалпы Калматай эли эсен болойлу, дүйнө жүзүнө тынччылык болсун. Эли журт, ошонун ичинде эли журтубуз менен Калматай эли аман болойлу. Эккен эгиндерибиз мол болсун. Малы жаныбызга тынччылык болсун. Баардыгы ушул кийинки айттарда дагы чогуу бирге болуп, бири-бирибизди ушундай ысык жылуу жүз менен кучакташып көрүшкөнгө Алла Таала насип этсин. Баардыгыңыздарга тынччылык, эсенчилик. Талаасында жүргөн бала чакаларыбыздын дагы өмүр рызкыларына Алла Таала барака берсин. Тапкандарына барака берсин. Адалдан рызкыларын кенен жеңил кылсын. Эли журтуна эсен аман кайтып келишти Алла Таала насип эткен болсун. Мына биздин Калматай айылында мына айтып атабыз. Бардык айылдаштарымдын ошо айты майрек болсун. Үй бүлөлөрүндө тынчтык, бактылуу күндөрүн берсин. Алла Таалам ушундай айттарда дайым бизде ушу күлүп жайнап, ден соолукта чогуу жүргөнгө насип кылсын. Бардыгыңарды айылдаштар айтыңар менен. Айт марек болсын, барыңардын кут болсун. Ден соолукта болуңуздар, ар дайым ушу ынтымактыбыз үзүлбөй сүттүп жүрө берели. Жакшылыктар болсын, Касым ака, болуптур. Айт марек болсын, тынч бололу, бирге бололу, ынтымак бололу, бардык туугандар. Марек болсын барыңар, майраңар менен тынчылыктар, аманчылыктар болсын. Жакшылыктарда жолугуп жүрө берели. Туғандарым, укаларым, барыңар. Мынакта тургандар баары туғандар, укаларым. Бүгүнкү айт марек болсын. Куданын улук күнү барыңар, башыңар биригип, мына азыр чындыгында жашы карысы дебей карап суктанып атат. Калматай Кудайга шүгүр ушунча көбөйүп бизде. Будан да көп бололу, азайбайлы деп. Кийинки айт ораза айт намазга будан да көп бололу. Кошулсак кошулалы тегел азайбайлы. Тала түздө жүрөсүңөр, сапарыңар бейгадык бөдө кылса опаттан алыс болгула. Жаманчылык көрбөгүлө, жакшылыктын гана үстүнө жүргүлө. Жамандан адашып, жакшыга жанасып, тапкан араларга жумшасын. Дайым жакшылыкта жүргүлө. Санжарбек укам, рахмат. Жылда ушинтип чыгарасың. Ушу өнөрүң өркүндөй берсин. Ана Медештин үйүндө дайым жакшылык болсун мындайына, актойлор болсун, уулун үйлөнсүн, кызын турмушка берсин. Ошондо баарыбыз башы кирип, актойдо чогуу бололу. Кудай ошол күндөргө бизге насип кылып жеткизсин, а? Жамаат, кандай жакшылар бүгүнкү айт майрамыңыздар менен Калматайда бүгүн эми айттык кылып, кыдырып, мына азаматтын үйүнө келип, жездемин айттыгына келишти Калматай эли. Баарыңарга бүгүнкү айт майрамыңар менен ден соолугуңар чың болсун, узун өмүр, жакшылыктарда ушу. Баарыбыз тынч болуп ушу эмки айтка чейин сак саламат тынч бололу туугандар. Баарыбыз эсен бололук.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a çeksiz maktalar olsun, çekşiler olsun. Peygamberimize salam salatlarız inşallah. Buna bugün Allah'ın uluk günü ait bolazat. Bizden şu Kalmatay ayında ait bayramda yapacağız inşallah. Allah Teala şu bardığınızlardan şu Kalmatay elinin tutkan orozaların Allah'ım özü kabul kılgan olsun. Kanda tilek maksatlı susulara jetsin. Allah Teala şu Kalmatay eline bereke peyiz versin, tınçılık amançılık versin. Uşul ayda jaratan Allah'ım her birinin kılgan amalların, tutkan orozaların, bergen hayır eksan sadakaların Allah Teala toluğu menen kabul kılgan olsun. Etten kıyamet günü şu soğuptan esenendi göğüt versin inşallah. Allah Teala emtigi orozu ayteceğin bardığınızı sağ salamat esen aman jetsizge nasip kılsın. Assalamu aleykum. Ya aytыңыздар менен бардыңыздардын. Мына жакшылыкта эле жүрөр эле. Кызылдашып, кыйкырышып коюп тамашалашып. Сага да рахмат оператор. Жалпы эл журт аман болсун. Айтыңар менен бардыңарында. Тынчылык болсун. Алыстан Рашид ака өзгөрүп калыптыр, тактыр жамаат башы. Сиздин кадамыңызга Алла разы болсун ака. Мына туугандары. Мына айтып бүгүнкү Кудайдын бир жакшы күнү болуп атат. Айтыңар марек болсун. Ушундай чоңулганга эмне жетсин а? Бул ушул 30 күндүк туткан орозоңор, кылган дуаларыңар, тилеңер максатыңар орундалсын а? Кийинки орозого жеткенге насип кылсын. Бардыңарга жакшы тилектериңер орундалып, тилеген максаттарыңарга жетип, ниеттер орундала берсин. Ден соолук каалайм баарыңарга, аманчылыкта, ушинтип учурашып жүрө берели жакшылыкта. Баарыңарга. Урматтуу жердештер, айтыңыздар марек болсун. Аллахым кармаган орозоңуздарды туткан орозобузду, окуган намаздарыбызды кабыл кылган болсун. Дайым Калматай айылыбызда жашыктар болсун, тойлор болсун. Бир туугандарыбыз менен, эл журтубуз менен ынтымакта биринтип болуп жүрө берели. Оору сыркоодон, жерден чыккан апаттан, асмандан түшкөн баледен Кудай сактасын. Баарыңыздарга ийгилик. Эмдиги Рамазан айында, эмдиги ороз айттарда дагы ушундай катарыбыз толук болуп жүрө берсин. Ошол бардыңыздардын айт майрамыңыздар менен Калматайдын элин бардыгыбызга ушу тынччылык болсун, молчулук болсун. Кийинки айтка чейин насип кылсын. Ушу досторубуз менен аман бололу, Калматайлыктар тынч болсун. Жалпы мусулмандардын айт майрамы менен куттуктайбыз. Урматтуу Калматай айылынын тургундары, бүгүнкү айт майрамыңыздар кут болсун баарыңыздардын. Эртеңки келе жаткан Норуз майрамыңыздар кут болсун. Элибизде тынчтык болсун. Бала чакабыз аман болсун. Тала түздө жүргөн, жакын жерде жүргөн балдарыбыз тынч аман жүргүлө баарыңар. Эли журтубузда дайым ушундай майрамдар, жакшылыктар, айттар боло берсин. Элибиз өнүгүп өсө берсин. Кызмаздардын атынан сүйлөп коеюн. Бүгүнкү айт майрамы, эртеңки Норуз майрам, жадыраган жаз майрам бардык жалпы Калматай элине насип кылсын, буйрусун. Рамазан айларынын бүгүн акыркы айт күнүндө отурабыз. Кудайым Кудай кааласа келирки ушул күнгө жетели, элибиз журтубуз аман болсун. Эл ичинде биз бала чакабыз менен Калматай эли аман болойлу. Санжар, куш келипсиң балам. Сага дагы чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Бардыңарды алмаз ажың кабыл болсун, айланып кетейин ооба. Тынчылык болсун, аманчылык болсун. Салам, Калматай эли, кандайсыңар, жаксыңарбы? Бүгүнкү айт майрамыңар марек болсун. Кудайым ден соолук берсин, эл журтубуз тынч болсун. Эл журттун арасында бала чакабыз менен, эл журтубуз менен тынч болойлу. Келерки ушул айт орозолорго эсен аман баралы. Баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр. Санжар, сага да ишиңе ийгилик укам. Баардыгыбыз эсен болойлу, тынч болойлу. Биз да сөздөргө кошулабыз. Көп ирет кайталанат чоң ой сонда. Апа деп ыйлаганым түн ичинде. Санааңыз агып турат көз жашымда. Арзуңуз, үмүтүңүз күлүшүмдө. Мен үчүн өмүр сурап жаткандарсыз ата. Кудайдын эрте сунган бейишинде. Бул дүйнөдө апа сизге сар болдум. Таянычым ата сизсиз кор болдум. Сүрөтүңөр карап ыйлайм, караның артап ыйлайм, зар болдум.
атаң жақсы кісілерден мақтаймын да атаның баласында мына bir камера қойшы мына ауаң іші бер. Рахматыка өмірің ұзын болсын, бақытлы бол, азаматсың, Қалматайдың жігітісің да. Мына азамат, мен Қалматайдан болам. Жаралдың қайдан өмірге, жаратқан барбы көңілді, тирілік жолын улаған, ырдайлы өмір жөнінде, төгілбі өмір төгілбі, ар күні ойно төрімді, 100 жылға жете жашайлы, бұйрусын аны көрүүгө. Жакшыдан жашыл баккалы, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улан төрүнө барабыз чогуу аттанып. Жараткан берген белеги, денеме өмүр шериги, сен барда жыргап жашайын, bir günü taşta yeterim, mezgilin jetse gezeke, turarsın bir gün bekette, bergen kol ötö jakşıdır, ömürge oşul bereke. Жақшыдан жашыл баққалы, жамандан жүрек таққалы, мезгілден улам төріне барабыз чогуу аттанып. Жақшыдан жашыл баққалы, жамандан жүрек таққалы, мезгілден улам төріне барабыз чогуу аттанып, барабыз чогуу аттанып. Zamandaşım bir kelüçü ömürde, Yaşa ötük bul jalganda kir kaltırbay köngülgö. Bugün barımız bul jaşodo ubaktulu konokmuz, Erten ele urpaktarga aytuluçu jomokmuz. Sınoo berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap, Belin
çirkin su siyahtı ağlar. Bugün barbız bul jaşoda ubak dulu konokbuz. Erten ele urpaktarga ait uluçu jomokbuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinmezden ömür çirkin su siyahtı ağlar. Kağıldım go soğuldum go bulturmuşta kançeret. Ümit üzböy migilikler bizge dağı iyilik. Sabır tübü saraltın go degen söz var elimde. Dağı kançasın olur var aytçı dostum kim bilir. Bugün barbız bul jaşoda ubak dulu konokbuz. Erten ele urpaktarga ait uluçu jomokbuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinmezden ömür çirkin su siyahtı ağlar. Bugün barbız bul jaşoda ubak dulu konokbuz. Erten ele urpaktarga ait uluçu jomokbuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinmezden ömür çirkin su siyahtı ağlar. Ata apa suranamın öz ulungdu geçirgin. Beni oylap günü tünü oyga battın ezildin. Caştık kıldım mastık kıldım düşündüm turmuştu. Bilip bilbey kançalagan katalardı getirdi. Bugün barbız bul jaşoda ubak dulu konokbuz. Erten ele urpaktarga ait uluçu jomokbuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinmezden ömür çirkin su siyahtı ağlar. Bugün barbız bul jaşoda ubak dulu konokbuz. Erten ele urpaktarga ait uluçu jomokbuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinmezsen ömür çirkin su siyahtı ağlar. Bilinmezsen ömür çirkin su siyahtı ağlar. Kim gelip eytirülüktün bazarına.
açan baldar esen olsun deymiz. Ant gelip ümidimiz silersin er. Ant gelip ümid, ant gelip dilek, ant gelip ümidimiz silersin er. Tağdırdan tavuşmak tutar yolunu da, talayın izlep tapkan jar bolup da. Baysal bu safar buyurup ulu köşkü, baldarım aman esen yaşarlar. Baldarım aman, kızlarım bilsin, barın araman esen yaşarlar. Baldarım aman, kızlarım bilsin, barın araman esen bal bulunlar. Aydo çocuk celaydağan gemede alıp uça çürüp pulku
балам сен чоңойдуң айыл жұртқа барып кел. Айыл апа кандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдың коро жайын чөп баскандыр белчеден. Жалдын сөгүн бир агартып чар тарабын чабып кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтуна. Ат дүртүп ата мүнүп бир жаңырсың кыркырда. Кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы.